الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Aziz kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sizge isenlik, sağlık, iki dünya hayır bereketin tilep kalamın. Garip gecitlerinde kayış şakta kişi için bir gibretli kıssalarına da yazarlar. Şularning birisi bilen tanışkan idim. Gibretli hem kızık bulganга göre sizge de eriştiresim kile. Kıssadan min özüm için bik köp faydalar aldım. Siz de tanışıp karagız eli. Şayet ki sizge de faydaları diyer. Garip illerinin birisinde Ebu Ra's kuşamatlı bir bay kişi yaşıyor. Anın arendaga berip akça işleytirgan unlap ala binaları, iyiler salar için satırga bik köp yerleri, hem bankasında bik köp akçaları bar iken. Lekin ol bay şul kaderli saran, ikinci terle etkende kımsız saran bulup gemer kişire. Ol akçası köp buluğa karamastan, üzine yerir için maşina da almay. Alaygına tügel, hatta ol yuğunur için sabun alırga da akşasın kızgana iken. Balaları, etileri saran bulu sebeple, köp vakit aşka kisilip, aşlı tuklu seleme kiyimlerden yeriler dep gazetede yazıla. Etileri bazarga barısa, demli yakşı it almışa, it ornuna yüngine beyege sarık başı, hem anın iseklerin satıp alıp, kaytıp, şunu pişirip aşılar iken. Her vakit sarık başı alganga, halık ana Ebu Ra's, bizningse eytkende, baş atası diyen kuşamatını takkan. Günlerden bir günni baş atası meşitke kirip namaz oqı bitirgenden soň oturup turganda, şeherdege bir izgi bay kişi anı körüp, bu kişi bik muhtaç kişiге ıxşay, kunakka daşimal özün, deyip, tanış bulmagan kişine iyini kunakka daşam. Baş atası kunakka daşilgen jerge barıp kirse, hujanın yaşaytırgan bik zor motor yırtındağı tirli motor kişli maşinaların, idenlerindeki kilemlerin, yakşı motor yumuşak divanların, Qonaqlarga hazırlangan istel to'la türlü rizqların, andağı yaltırap turgan chistalıkni, pixtalikni, iyde yaşayışlarning baxtli, saodatli ekanliklarini ko'rib, bik qattiq ajablana. Baş atasının kiyimide qatqan, tanida isli bulu sebeple, ol ekertengine kelgan qonaqlar arasından шығып keterge o'yli. Hoca anın шығып barganын көріп, "Tukta, nige bizni taşlap ketesin? Birgelep bu hazırlangan rizqlarni aşıyıq. Bizning iyimizde qonaq bul" deyip anı qalırga indi. Baş atası ey hocasının sözü bilen kelişip qala. Hem anardan, "Senin ismin nişiqsın?" deyip ismin sarı. Ey hocası, "Benim ismim Ebu Mus'ab" deyip ismin eytip özün tanıştıra. Baş atası şol kaderli baylıkны görüp gajeplenip anardan, "Ey Ebu Mus'ab, elle sen bu ilning birer vaziri mi, ministri mi?" deyip anardan sarı. Ebu Mus'ab anga, "Yok, men bir nindi de vazir tögelmen" deyip cevap kaytara. Alay bulsa, "Elle sen birer maltabar, biznesmen mi?" deyip sarı. Olana, "Yok, men biznesmen de tögel, men gadi bir işçimin" deyip cevap berem. Şundan soň baş atası anga, "Qayansan sen şol kaderli mallar erişti? Nişiqsan sen şol kaderli bayıdın?" deyip soragaç, Ebu Mus'ab anga sirni şişmeske, tili hem kısqa şagına, "Allah Teala bay, mena baylıkны ol berdi" deyip cevap kaytara. Baş atası anardan tepşinip,
Нинди юллар белән сиңа Аллаһы Таала бирәсең дип сорагач, Әбу Мушхаб аңа байлык килгән юлларын бәйнә-бәйнә сөйләргә була. Һәм ул: Моннан берничә ел элгәре шәһәребезнең бер бае үлгән иде. Ул үлгәч, хатыны тыл булып калды. Мин аны кызганып, үзе генә тыл булып яшәмәсен әле. Аңа үзенә генә яшәргә авыр дип әйтеп, аңа өйләндем. Һәм ул байның өйләре дә, машиналары да, җирләре дә, банкадагы байлыгы да безгә булып калды. Аннан соң шәһәребезнең икенче бае үлде. Хатыны тыл булып калгач, мин анарга да өйләндем. Безнең байлыгыбыз бер артып китте. Аннан соң өченче бай үлде. Аның хатыны да үзе генә азапланып яшәмәсен дип, анарга да өйләндем. Безнең байлыгыбыз тагын да артып китте. Барыбызга да рәхәт, хатыннарым миннән бик разый һәм канәгатьләр. Әле мин дүртенчесенә дә өйләнергә ниятләп йөрим. Анысы безнең шәһәребездә яшәүче баш атасы исемле байның хатыны булышы мөмкин. Әгәр ул миннән алданрак үлеп китсә, аның да хатынына өйләнергә уйлыйм, дип җавап бирә. Шул чак баш атасының гайрәте уянып китә. Ул Әбу Мушхабка карап эшеннән: "Юк, кардәш, минем миллионлаган акчаларым сиңа калмас. Мин аларны үзем маңгай тирем белән эшләп җыйдым. Мин аларны рәхәтләнеп, балаларым, хатыным белән үзем ашаячакмын", дип башын чайкый. Әбу Мушхаб үзенең баш атасы белән сөйләшкәнен белми. Белсә, аның каршында андый сүзләрне сөйли алмас иде. Шуннан соң мәҗлес тәмамлана. Мәҗлес беткәч, баш атасы урамга чыга. Гомерендә таксига утырмаган кеше кулын күтәреп такси тота. Такси белән баштан банкага барып күп кенә акчаларын ала. Шуннан соң базарга барып үзенә, хатынына, балаларына төрле кием салымнар, юыну, бизәнү әсбәпләрен, сандык төрле җиләк җимешләр, бик күп төрле тәмле ризыклар, күстәнәчләр һәм сарыкның түше белән ит сатып алып, барысын да машинага тиеп, өенә алып кайта. Кайтып җиткәч, хатынына, балаларына бүләкләрне тапшырып, садакалар өләшеп, аларны шатландыра. Күрше, тирә-якны һәм туганнарын кунакка дәшә. Килгән кунакларга төрле бүләкләр тарата. Фәкыйрьләргә садакалар бирә. Хатыны, балалары бу хәлне күреп, мәкрух күргән әтиләрен сырып алып, аңа дугалар кылалар, рәхмәтләр укыйлар. Саранлык сыйфаты бетү белән дөньялары бөтенләй үзгәреп китә. Хатын, балалары шатланалар, һәм шул вакытта хатыны анардан: "Нәрсә сине шулай үзгәртте?" дип кылагына пышылдап сорый. Баш атасы аңа: "Әбу Мушхабның планнары", дип җавап бирә. Шулай итеп, баш атасы саранлык сыйфатыннан айырылып, үзендә юмартлык сыйфатын булдыра. Аллаһның илчесе безгә: "Кала Расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям: Бари'a минаш-шуххи ман адда az-заката ва qara az-зайфа ва а'та фин-наибah." Кем фарыз булган закатын биреп үтәсә, кунагын хөрмәтләсә, хаҗәтләрен үтәр өчен гаиләсенә мал бирсә, саранлык исеменнән кытылар дигән. Закатын түләмәгән, килгән кунагына бер шинаяк шәй эшәрмәгән һәм үз гаиләсенә хаҗәтләрен үтәр өчен акча кызганучы кеше, ул сарандыр. Ул Аллаһ Тәгалә һәм халыклар каршысында саран булып санала. Аллаһның илчесе галейһиссәлам намазларны тәмамлаганнан соң гадәттә түбәндәге сүзләрне әйтеп Аллаһка:
Ey Allah! Korkaqlıktan hem saranlıktan Sina sığınam. Helsizlengen qart buludan Sina sığınam. Dünyanın fitnesinden Sina sığınam. Qabrinin fitnesinden Sina sığınam deyip dua kılaydı. Biz Peygamberimiz aleyhisselamның ümmetindeki mümin müslümanlar, biz de Resulümüz aleyhisselamga ıxşap, saranlıktan Allah'a sığınıp yaşayık. Ya Rabbim Allah, sen bizni saranlıktan özün sığındır. Amin. Ey Allah'ның baylığına şumgan bende, senin de bir günni xatın, bala şağaların, salgan matur жылы yurtların, jıygan baylıkların, rahatlanıp oturup yeri turgan matur maşinaların, daşaların, jer üstünde eğilip kalaşak. Sen ölgeç, senin baylıklarını başkalar rahatlanıp kullanacak. Senin üzünni jer astındağı sualçanlar aşayacak. Olğuna tügül, sina Allah karşında baylığın için cevap verirge toru kileşek. Ey baylıkka şumgan kişi, sen üzünnin tire yönüne vakit tabıp ara tire bolsa da hikmet közü bilen karaştırgala. Anda sen açlıkka kesilgen fakir miskinlerini, yaşarga urun taba almagan eysizlerini, buruşka batkan kaygılı kişilerini, 30 yaşına jitip ilenirge akşa taba almagan yigitlerini, devalanar için daru alırga yestenke akşa taba almagan şirlilerini, hem başka bir köp muhtaç bulgan kişilerini görürsin. Ey bende, sen meşit medreselerge, meşitteki hizmet etüşey imam mezinlerge, muallimlerge, hemandağı hizmetçilerge qara. Günni tünge yalgap, Allah sözün irenüşü, g'ilim alışı şekirtlerge biraz qara. Alarның tırmışları bilen tanış, alarның hallerin sıraş. Sina ejir jiyarışın küpme mümkünlikler bar. Ejir sevap jirga aşık. Baylığını başkalarga kaldırıp ölüp gitkeş. Sen ejir sevap işti almayashaksın beyt. Küpme baylar aldandılar. Alar jiygan milyon milletların kaldırıp gittiler. Alarның malların başkalar aşadı hem aşı. Senin mallarını da başkalar aşap rahatlanır. Sina anın için cevap verirge toru kileşek. Şunu anıta görme, isinde tut kardeş.